Morate reći zajedno. Kamera ide. Ton ide. Hej ljudi, evo danas plešemo po rubu znanosti, zašto smo morali doći čak do Samobora da bi pričali s gospodinom Krešom Mišekom. Bok. Dobar dan. Reci, Drago Plečko isto živi u Samoboru. Da. Je to neka slučajnost ili su tu neke vibracije koje vam pašu? Pa kaj znam ono... Jeste ispitali Viskom grad prije? S obzirom da ti izgledaš kod Drago Plečko, možda bi ga mogu sam otići pitati. Misliš? Pa je, Čela, Brkovo i tako. On tu živi u centru, vrlo blizu. Da, mislim da je on Čela prirodno. A nismo se vidjeli već dosta dugo, već jedno 2-3 godine. Nije Čela prirodno, isto ovako ti. A isto ovako se šminkerski Čela. Baš to, izdužena bulja. A njemu rastu nekako drugčije. Puštaj, mislim da bi ti isto mogu pustiti. Čuj ti ove zulufe da produžiš, mogu bi kod David Guy spojiti. Pa to je inače meni ono što smatram najvećim dometom estetike na muškom licu. Samo ne želim pretjerivati, ne? Ajmo pričati malo o emisiji. Može. Hoćemo li ovako mirno stati? Ajmo malo hodati, ću se smrzati da budem stavio. Ako propadnem u snijeg, izvucim. Okej. Ja sam nešto primijetio, ti me ispravi ako sam pogrešno primijetio, a to je da je nekako emisija skrenula u zadnje vrijeme sa klasičnih paranormalnih tema, da tako kažemo, u svojevrsnu nadopunu onoga što bi zapravo trebalo gledati u Dnevniku. Puno priča o Europskoj uniji, puno priča o nekakvim lobijima, bilderberzima i drugim stvarima kojima se ne raspravlja, a trebalo bi se raspravljati u medijima. Je li to nekakav namjerni zaokret, sa ono naš viska i bioenergija na politiku ili nekako prirodno stanje stvari? Pa, to je potpuno prirodno stanje stvari jer su tak teme dolazile, naime, mi se inače nikad nismo bavili viskom i tim stvarima. To su uglavnom, po mojim mjerilima, uvijek bila dosta utemeljene stvari. Međutim, s vremenom se pojavio prvo zato jer su emisije počeli ići svaki tjedan. Iz tjedna u tjedan, pa sam počeo silom prilika proširivati one izvorne na rubu znanosti teme, znači Atlantida, NLO i Škvadra, ne? Pa sam ušao u razne smjerove, futurizam, kreacionizam, teoriju urote. I onda sam par put radio tak nekakve emisije o teorijama urote, ali to je bilo ono kao, čujem ja da se od neke o tom priča, nije me to nikad stvarno zanimalo. Međutim, kako sam počeo produbljivati materiju i kako se susreo s nekim intervjuima, recimo sa Ajkom prije par godina kad sam mislio da je to, ono, gledaš i kao svaki čovjek gledaš, ono, tu sve štima osim tih nekih čudnovatih momenata i naravno čestim razgovorima sa Škvadrom raznom s kojom se družim, počelo se otkrivati jedno područje za koje sad ne znam točno zapravo kad sam u njega ušao. Čini se da prije 3 godine za pol tih stvari nisam čuo, ali počelo se jednostavno gomilati. Knjige, autori i na neki način se to, tu se čak i ne radi o politici, evo kad ti veliš da je to prožetak onih stvari koje bi trebali gledati u Dnevniku i u Saboru. Pa to na neki način i jest, ali ovdje se u stvari ušlo u politiku na stražnja vrata, ovdje se radi o istinski bitnim stvarima koje su zapravo ključne za život, a u politici se uglavnom rješavaju mnoge tekuće stvari, pa onda su tu razna prelavanja, ko će, di, kaj, zakaj, tako da su ove stvari iznad politike i zato i nisu u stvari u njoj jer on jednostavno ljudima zvuči fantastično dok se nema u glavi kontekst svake od tih pojedinih stvari koje se tu događaju zvuči potpuno nevjerojatno, a taj izraz teorija urote s obzirom da me s vremenom počeo iritirati jer bi ključno pitanje ako postoje nekakvi podaci bilo čemu, onda je bilo pošteno njih razmotriti pa vidjeti da li to teorija urote ili možda odbaciti reći teorija pa se pozabaviti materijom. Uvijek volim svima spominjati 9.11 jer to svi znaju da je toliko očigledno, ali takvih slučajeva ima puno, za neke još ljudi ni ne znaju. I onda sam s vremenom ja skovao jedan drugi izraz, zapravo sam shvatio o čem se radi. Shvatio sam da su svi ljudi koji ja srećem zagovornici teorije spontanog razvoja događaja. Oni misle da je to stvarnost. Oni misle da su ih u povijesti učili stvarno, da tak su išli ratovi, tak su išli krize, ovo ono. I oni povijest se uči u školi, znači povijest je pojednostavljena za djecu. Nije ona samo pojednostavljena za djecu. U suštini fale ključni događaj koji se događaju iza sjene. Njih u povijesti jednostavno nema. Povijesna znanost ih uopće ne proučava, o tome ti ljudi pišu. Tako da zapravo se tu ne radi o nekakvoj teoriji urote, jer to je žig. Znaš, ono, koga su onog jednog... No, to je jasno. To je ko komunist 55. u Americi. Staviti label i ti si luđak. Jedan je frajer pitao nekakvog britanskog svog predstavnika od 9.11 konkretno, pa mu ovaj tajnik njegov odgovorio, on se ne bavi teorijama urote. To je žig, znaš, ono, zuk i to je sad glupo, to se zna da je ludo, to je neke bez veze. Još pogotovo zbrku stvari novinski tekstovi. Kad pišu teorija urota i sad imaš na istom mjestu, da, znate, 9.11 ili globalno zatopljenje i da li Paul McCartney 66 zamijenio drugi Paul McCartney. I to se napravi takav mišljuk, to je kao da u jednom tekstu ideš pisati, ne znam, o Chuck Berryu i Mili Hrniću, po prilici, ne. Zašto misliš da je tako u medijima? Da li su ljudi koji pišu takve stvari glupi ili to rade namjerno? Ili su dio urote ili su jednostavno programirani? Ništa od toga. Oni jednostavno nisu informirani. I stvar im zvuči prečudno. Meni samo prije 3 godine to bilo potpuno nevjerojatno. Uzeo bi onu knjigu pa gledao šta je ovo. AIDS, 2 stranice o AIDS-u, 2 o Elvisu, znaš ono i tak. Međutim, jednostavno ne znaju. Većina ljudi to čak i sluti. Čovjek bi se znao u kojoj mjeri ljudi prepoznaju neke stvari ili
u kojoj mjeri su sami došli do nekih zaključaka koji su unutra. Ali jednostavno ako ti fale temeljni podaci i kontekst, oni će ti neke stvari zvučati prečudno. Osim toga, ja sam napisao preko 500 članaka za novine i znam kako se to radi. Čovjek iz tjedna u tjednu radi temu, dolazi mu, skupiš podatke na hrpu, napišeš tekst, važno da zanimljiv, da je sadržajan tekst i doviđenja, mislim, tako se to radi. Tako da u stvari danas dominira ta teorija spontanog razvoja događaja koja je zaista jedna nevjerojatna stvar u kojoj nijedan normalan čovjek, osim ovih par milijardi ljudi koji vjeruju u nju, ne može povjerovati. Dobro, ajmo sam malo pričati o tebi, ja mi se pravi da ne znamo ništa. Nećemo sad više o meni, ajmo reći o mom autu. Da, ajmo o tebi, o tome kako, šta, otkud ti u cijeloj priči, otkud ti na televiziji. Čekaj, ti si novinarstvo diplomirao? Da. I to negdje 96. kad sam ja upisao. Točno, da. Ja sam ušao, ti si izašao tamo. Otvorio sam ti prostor. Otvorio sam mi prostor, napravio si mjesto za moje veličine. Kako to da si se odlučio biti novinar, to neka želja, bila si htio raditi na televiziji? Radio si na radio još ko ja se nisam uopće zapravo odlučio biti novinar. Nego je to da krenulo... Da se smatraš novinarom danas? Kaj ja znam, nemam pojma. Meni taj cijeli izraz novinarstva ono totalno već bezvezan, znaš. Sva ta pravila novinarstva gdje ono kao se po defaultu uzimaju suprotna mišljenja, da se mora stvari istražiti iz raznih kuta, pa se kroz suprotstavljanje subjektivnih stava dobija takozvana objektivnost. Meni je to sve već postalo šuplje, totalno, ne? Jer to uopće nema nikakve veze. Uzimaš čovjeka koji priča istinu i čovjeka koji priča laži i zato jer si ti novinar koji se samo bavi tim temama i tvoje da staviš razne stavove, ti ih staviš na hrpu i sad bi trebali dobiti objektivnost. Iz toga neko mulja i neko priča istinu. Meni je to jednostavno glupo. Ali nisam, ja sam se zapravo novinarstvom počeo baviti iz sasvim drugih motiva. Ja sam naime skuplja ploča. I svaki čovjek koji skuplja ploče ima jednu silnu želju da druge recimo maltretira svojim pločama. I kak je moj friend tadašnji Ivan Roca radio na 101, on ima 15-16 godina, ja sam imao 100. Ja sam vidio kako je to super, ne? I otišao sam na audiciju nekakvu za radio Sljeme, zapravo sam išao na cestu svirati. Ja sam tad sa 17 godina bio recimo ulični svirač, imao se kaubojski šešir i to country. I onda mi je mama zapravo rekla da ima audicija za radio Sljeme. Jer se ona kao uvijek mami brinula da njihova djeca nešto napravi što s njima čini dobro. Ja sam tamo otišao to sa gitarom i ušao sam u taj hodnik radio Sljemene i bilo je sve puno ljudi. A ja sam mislio da je to normalno, tako ima puno ljudi, nisam nikad tam bio pa sam došao tam pitao gdje je ta audicija. Mi smo samo za svih tih 300 ljudi došli na audiciju. I onda sam ja tamo ostao par sati ispunjavao i na kraju ispalo da sam ja ispao tih 300 su zabili 30, tih 30 su imali ocjenu od 1 do 5, trojica su imala ocjene 5 i ja sam bio jedan od njih, ne. I naravno nije frajer urednik Momir Jović znao kaj bi sa mnom jer su oni tražili ozbiljne ljude, a ne klince. I onda me uzela jedna Vasva Mazle koja je trebao dići mlađi glas za nekakvu emisiju o ekologiji. I tad sam počeo tu emisiju o ekologiji voditi. I onda sam skužio da je na radiju jako zgodno, jer u to vrijeme sam aktivno svirao i bila mi stalno paranoja kako ću u školu uskladiti svirke, koncerte. I skužio sam gledao novinarstvo, pruža čovjeku priliku da svira. A to kaj bu radio, to je bilo zgodno. Mali ovak fuš. To su bilo 80. I da, za one koji ne znaju koliko je čovjek star. 88. Mislim da si možda mlađi nešto. A da, radio je u to vrijeme isto bio bogat. Znaš kad smo klinci mislili da ko je na radiju da je taj bogat. Znaš onako neke. I uglavnom sam sad počeo... Ili ružan, barem, pa zato neće prekamati. I onda sam sad na novinarstvo upisao samo iz jednog razloga. To je to kad je bio recimo lagan faks, to vrijeme je to bilo, znaš ono, upisivo se svaki treći. Nije to ko danas, da svaki 10. Nisam baš bio nekih ambicija, samo mi je bilo važno da sviram. A činilo mi se da je posao novinarski dosta dobar, da nisi za točno od 8 do 4 i zapravo sam se u to upisao sa namjerom da bi se ja bavio svirkom. A ovo je bilo usput. S vremenom se dogodilo potpuno obrnuto. Tako da ja zapravo jesam ja došao u osnovnoj školi, sad kad razmislim radio školski list koji je dobio zabranu prikazivanja u školi jer uglavnom je bio inspiriran časopisom Med, ak znaš. I sam sam krao tu fore i karikature o prđenjima, ovo ono. Pa nakon kad su ga svi počeli kupovati, to sam ja sam fotokopirao, kad je planilo 300 primjeraka, onda su počeli odjednom cenzure. Imamo sličnu povijest. Da, ali ja jednostavno nisam uopće se nikad furao na ja sam nitom zapravo, to meni bilo dobar nekako izraz da bi se nešto da radiš pametno, a da uz to sviraš. A i s vremenom se to sve obrnulo. I tako sam ja došao na faks, a kasnije to već druga. Na radio onda po inerciji. Evo, kako sam ja došao na televiziju? Kad je 2002. je krenula emisija? A to isto bilo nekakav čudan sticaj okolnosti zapravo. Kak se zove, danas kad gledamo natrag, čini mi se da bi se to moglo povezati s nekakvim principima koji su poznati na svijetu, ono u smislu tog da čovjek možda negdje bi trebao doći da to ne zna pa da ga okolnosti tjeraju. Ja sam tak recimo na radiju uvijek mi falilo u životu nekih 500-800 kuna, tak neke, pa sam tam fušario za razne novine. I jednom prilikom, kak se zove, mislim to je priča puna čudnih sinkroniciteta. Ne znam koliko da idem u detalje. Pa ne previše, ću te ja zaustaviti. Odlično. Ću te u montažu. U svakom slučaju dogodilo se to da sam otišao za radio snimati nešto gdje je predavala Jasna Ulaga Valić koja se ja tad sjećao se iz vremena Fantoma od prije 10 godina. I tad smo se nanovo upoznali. 2 dana kasnije ona je postala urednica televizije,
Ne, ona mi rekla, ma tu su nekakvi izbori, ali ja neću izabrati, a ja nisam to pratio, nisam ni znao da se biraju. I 2 dana kasnije sretnem ispred lifta, ja sam sad urednica, čuj, da hoćeš doći na telku dolje u obrazovni program, možda ovo. I sad sam njoj tumačio više navrata kako je meni televizija glupa. To je još jednom pokazano kako je čovjek grob predrasuda, glup. Meni televizija je bila simbol politike, nekakvih frajera uštogljenih. Ja sam njoj objašnjavao da je to meni glupo, to bez veze, kak se zove. I ona je mene pitala jednom, drugi put, treći put. Uglavnom me sretila dok sam išao pišati, jer ja sam tamo od radija išao pišati, a ona je tu izlazila često puta. I jednom prilikom se sad počelo događati da odjednom su kasnili honorari na jednom mjestu, na drugom, a ja sam vjernik, oni nogometni filozofi, znaš, ako dobiš loptu, ne daš gol, onda ćeš ga primiti. I počnem se misliti, bukvalno sam puno vjeran u tom smislu, ne? Da ne kažem praznovjeran. I onda sam počeo razmisliti kako da se to sredim, taj problem praznovjernosti. Ja sam njoj napisao, pa dobro, ajde, kom si ono rekla da se javim? Makar mi se nije jako dalo ići na televiziju snimati prilogu za 300 kuna, 400 kao što sam pisao novinske tekstove. Ja odem dole, u obrazovni program, nazvala me tajnica s tog obrazovnog programa i sam ja jasno stavio pismo, evo može, prihvaćam. I dođu tam neki stari mladi čovjek sjede i pričaju i ja sad čekam da razgovaram s Domagojem Burićem, mislio sam da je to ovaj stari, ode taj stari, ostane ovaj mladi, ne. I ja gledam, ja velim, hej, ti si urednik, ne? Da, ja velim, pa kak si tako, još se sjećam sam nekako, pa kak si tak mlad čovječe, tebe sigurno svi ovdje mrze. Onda meni rekao, da i tebe će mrziti. Ja sam rekao, zakaj bi mene mrzili, ne? I onda smo ušli unutra i ja nisam uopće znao šta bih htio ni ništa. To je bilo inercija zbog praznovjera. I on meni veli, čuj, bi ti radio emisiju Na rubu znanosti? A nikada on mene nije vidio. Ja sam znala, to zanimalo te? Pa znaš kaj, to je najveća ironija u svemu tome. Što svi moji prijatelji koji me znaju misle da je to logični slijed. Ja sam oduvijek bio u tim bibliotekama, a ne u svim područjima kao sad. Mislim, ljudi misle da je to tvoja emisija. Ideja serijala Domagoja Burića, ne? A kaj je zagovorilo? Sad on to mene pitao, ja sam u glavi već davno proučio, bio sam u Tovarnić doktor za Atlantidu, paleokontakti, te sve stvari. Ja sam, da je on tražio unutar kruga od 10 km neko ko bolje sažima sve to skupa, još da ima iskustvo na radu, ne bi ga našao. Ali on to ovako piknuo bez veze, ja sam rekao, ja ne znam ništa o televiziji, ne, a nema ni tema, a on veli ide svaka 4 tjedna, a naučit ćeš ovo ono. I tak sam ja počeo raditi na televiziji. I to je jedna takva besmislena priča, zato mi je čudno kad mi neki ljudi pitaju, mogu te pitati za savjet? Šta bi ja trebao napraviti? Kako? Nema odgovora. Treba bi pustiti slučajnosti da opravi svoje. Ili pa da, kuš. I onda sam ja počeo raditi na rubu znanosti, onda sam počeo sve više širiti, ulazi dublje, pa je krenulo svako 2 tjedna, pa 4 i tako. A rock'n'roll? A to i dalje sviram. Međutim, kao što sam rekao, stvari su se promijenile, ne? U vrijeme dok sam se upisivao na faks, mislio da ću se aktivno, profesionalno baviti glazbom, što je tada i bio slučaj. U Fantomima poslije... Dobro, ovak si mogao iskoristiti svoje pojavljivanje na televiziji za interes ljudi za glazbu. Ne mreš to iskoristiti. To jednostavno te stvari nemaju veze. Nisam nikad odlučio sjeti sa gitarom u studiju Na rubu znanosti. Ma nisam to bi nazvali emisiju Na rubu gitare, ne? Pa nije, znaš, jednostavno sam primijetio da po pitanju glazbe apsolutno nešto što negdje funkcionira se ne može preslikati ni na što. Pokušao sam raditi novinu s istom materijom, zvala se Vizionar Na rubu znanosti, jednostavno nije bio taj medij, znaš vidim, ako pišem blog, vidim da ovi koji čitaju novine svjetlo-seksno ne čitaju blog i obrnuto, kog zanima glazba, tog ne zanima ovo. Jednostavno je nemoguće da tako kažemo neku pozitivnu crtu koja je vezana, jer ta pozitivna crta nije usamljena, ona je zapravo spoj 5-6 stvari. 5-6 ljudi koji surađuju i teme same i svega skupa. I nema što preslikati u glazbu. Danas recimo sa Hakuna Matata smo snimali 2 ploče, sviramo između 5 i 10 svirki godišnje, što nije naša želja. Nije naša želja da sviramo jako puno. Mi voljeli biti onak srednja klasa toga, ali danas srednje klase u tom smislu nema. Dobro, pripremaš 3. ploču? Pa sad radimo 4-5 pjesama na 3. ploči. Makar sam u tom cijelom vrijeme kontinuirano svirao. Ne, prvo s Fantomima, pa smo snimili s Fantomima 2 ploče, pa je otišao u Pipse, pa sam svirao se jedno 5-6 godina svirao, to smo imali barem 100-tinjak svirke isto. Pa onda smo imali dosta sagrađene nekakve gaže po birtijama, pa s Hakuna Matata kad smo krenuli, to smo isto svirali 100-tinjak koncerata do sad. I to i dalje zapravo traje, samo na neki način, kak se zove, mi se čini da to sve više približava nečem što zapravo nikad nije bilo, nisam to nikad zvao hobijem, iz razloga što smo to mi radili na način kako smo znali, a znali smo onako kako se treba, ne? I imali smo prema to takav odnos, ali s vremenom se okolnosti to tako posložile da zapravo je to postao više ukras životu i tako dalje, ne? Reci mi još samo, ako se sada govorimo da ćemo se naći na ovom istom mjestu 1.1.2013. Misliš da ima smisla? Ima smisla. Da ćemo svi otići kragu 23. 22. Nema problema za to. Šta misliš o tom svemu? Kao ekspert za temu, jel? Pa znaš kaj, za 2012. ja inače mislim jako puno stvari koje uopće ne izgovaram jer su jednostavno ih i besmisleno izgovarati. Previše su
da bih neko čuo. Izgovoriti sve što misliš. Ne, previše se u zatvor ili ludnici. Ne, previše se neke ne bi čuo, zvuče preludo i nema nikakvog efekta za to, ne. Kuš, tako da, kak se zove, mislim da se komotno možemo tu dogovoriti 1.1.2013. i tak, ne. A kaj nas još čeka, to je moglo biti vrlo zanimljive stvari. Ili nekom toplijem mjestu bolje. Pa mislim s obzirom da je propao ovaj plan o globalnom zatopljenju, mislim da 1.1.2014. će taman biti kaj, 3 godine od ovih 30 godina globalnog zahlađenja, pa onda donesi to liste jake. Globalno zatopljenje na dijelu, vidimo. Pa dobro, globalno zatopljenje se mjeri po prosječnoj temperaturi. Možda je snijeg topal, pa je zato. Ma znaš kaj, to je još jedna od nizu tih muljaža, ne? Ali kao što se vidio ponovno nekad piše, postoje neki teoretičar zavere koji misle da je to laž, ne? A nećemo vjerovati muljaci.